nuko bimeze na cyane cyane nuko bimeze Lion 10 Sports Lion 10 Sports wabonye uburongo ishyiramo ry'umupira w'amaguru niho agiye kubaramutsa nuko imeze Larji Ramazan Alexandre Muyenge barimo baratwenga Arcade nimubona abagize komite ya executive FB naraje nawe inje baramutsa ndabona na Jamal Haji ngira ko Haji Al-Haj Jamal Saif mbega ya Haji gisiguriki Haji n'umuntu aba yaragiye kugira pèlerinage imaka pèlerinage mu kirundi ni gute pèlerinage nuko imeze Team Nyange bobo ariko ibendera ry'igihugu imbere ku mwambaro wabo ndabona Alexandre Muyenga avugana na Musauza sizi ivyo yo ariko aramubwira akambwira ko azakumukubita yaza gukubita amakorosi za system nawe ni president wa Rukinzo yambaye ni Colonel Swede kanenu witwa George gato ifoto ya bose ifoto y'umuryango ya bose mu gifaransa bayita ngo photo de famille wabikwiye gusa mu kirundi mu gifaransa match iratangura umwanya w'amafoto Alexandre Muyenge anapiga tana na Larji Ramazan ati hajya nimwibaze yuko nimwibaza ngo warishiramo ntawe ukinye ego naragateye buke karyoshe gose oh la la c'est merveilleux karyoshe gose we na Larji Ramazan Muyenge naona ko ngena Pacifique aranajyo ego cyane gose urazi kujya ukuntu twahita kera silale Ndayishimiye Yusuf niwe ari mu igori defense igizwe na Ndayishimiye Yusuf Christophe Nduwarugira Igiraneza Victoire ya Saidone bazamwiza haje kubaherekeza ariko arabaherekeza urongo ishemo ry'umupira w'amaguru hamwe na Larji Ramazan basohoka ikibuga. Merci kuri kura Imani bahezagire mushishikare mubane natwe kuri no match. Iyi ni Akeza Sport. Abakinyi bose batanguye no match. Match c'est parti. Jonathan Nahimana te umupira arondera uno mutungo tu ni kimenyamenya bacaronga na corner. Ino ni kona kikitewe na Nduwimana Frank akatuno mupira Ndayishimiye Yusufu utera n'umutwe uracari muri surface de réparation. Jonathan Nahimana ati umupira ndawubona
ningoga banyarutsa reka turabe Cedric Amis rimwe kabiri gatatu Cedric Amis l'inévitable Cedric Amis tangino passe kose nibazongeza Cedric Amis ariko arakaza makartira tuno mupira ndawubona bari bahanye dupasi chepe pasi fyongo pasi zinyerera. Ilikuwa ni pasi nzuri, ni pasi za kibusara, pasi za kiakili, pasi za kuua. Hizi ni pasi wanakuambia zinamtoa nyoka pangoni, maanake tayari ilikuwa ni pasi nzuri, ilikuwa ni counter attack au shambulizi la malipizi lizuri. Ukisabia mipira miwili yenyewe ambao wamecheza hawa nzuri, ukisabia mipira miwili yenyewe ambao wamecheza hawa Saidi niwazungiza pamoja na huyu Cedric Amis, ilikuwa ni fursa nzuri. Kirumugisha Jean-Claude kirumugisha Jean-Claude na Muderek et shot! What amazing save! Jonathan! Corner kick. Ya. Muderek Baru arashobora kugira ikibazo yahora zibira abandi ariko yatushima ni n'abagenzi turaziranye mu ntama dakika. Nduwimana Frank yitaza Tanzino pasa no kurno Rwanda et shot ariko another save for Jonathan Nahimana. This is another save for him. Hey Patrick, ama save Jonathan Nahimana sisi kuri nini Jonathan maze ukora save zibiri. Ni save zibiri zikomeye. Ni save zibiri zikomeye. Diama Ramadan Nduwarugira Christophe Girumugisha Jean-Claude Girumugisha Jean-Claude manake zaidi wanamiliki mpira hawa timu Nyange, lakini mpaka sasa dakika 22 bila Claude. Girumugisha Jean-Claude ndani ya box, twali pasi kule. Hatari, kuna nini? Kuna mita 6. Nafikiria hii tutarudi kuitazama kwa uzuri. No kuri Jiwela kiyemera komba kiyemera ko ahangana urumva rero reka turabe Kamana Karima kubisaga korosi keza Kamana Kari shot goal Leonard Gakwaya aka Ilele bao la kwanza la timu ya Nyange. Timu Nyange inapata goli la kwanza, lakini kwa kweli ni haki ya goli, ni goli ambalo litafutwa kabisa. Naona Kalebe amesimama benchi lote kwa kusherekea goli la Saidi anawatuliza tucheze, lakini pia anaona kitosha. bao lake Leonard Gakwaya aka Ilele. Ni dakika 30 linatafutwa libao, dakika 30, mikwaju miwili, save mbili muhimu ambazo amezifanya huyu golikipa Jonathan Burundi One. Amefanya tayari save mbili, tayari kona zimekuwa zaidi ya kona 3 kwa upande wa timu ya Nyange, manake tuseme kwamba ni goli ambalo ni haki kwa timu ya Nyange kwa muda huu. Mwajambo make yari yaremerewe Parikenewe kwa Mosi tangino pasano kwa Tony ni wafisa umupira muri kano kanya rondera Muderi Akbar ipasano kwa Muderi Akbar agasantra ariko Twarugira Christophe amubwira ati wewe ugomba gucisha umupira aho magazeho nibikunda. Iminota 45 irarangiye. Nibaza mwanya watwereka iminota baza kongereza mugabo ni corner nao nibazongiza Saidi agiye gutera, ni corner ya Saidi nibazongiza atiza kurondera abakinyi bare na cyane yari Cedric Amis ariko ayya na cyane nari ndabizi ko ateza kurondera Mostrezol Tagino passa kwa Girumugisha Jean-Claude hatari sasa. Hatari kwa Saidi. Girumugisha Jean-Claude mresi foto pressure. Girumugisha Jean-Claude.
hata Neymar amekataa, ni save tena nyingine, ameokoa tena mpira, lakini kwa muda tunaona kwamba Team Saido alakulala wanatafuta goli, wanaona kwamba wanapumzika moja. Richard Saini bazongiza Said Kataharia kapira rondera Cedric Amisi ariko ndayishimiye Yusufa amaze gufata umupira ni kwa Leonard Gakwaya kenshi bavuga bati ababipfa kenshi araba abantu babisangiye ane kama na Karima Fikina Mundere igice cya mbere rero kikaba kirangiye, igice cya mbere kikaba kirangiye Team Nyange bafite igitindo kimwe ubusa bwa Team Saido. Ni igitindo kiri merite, ni igitindo cyaboneka bagerageje kirondera mbere niyo yakubye kigira igitindo uko rero bimeze. Reka tugaruke na cyane mu gice cya kabiri cya runo rukino. Biboneka ko ku ruhande rwa Team Saido habaye impinduka. Igice cya kabiri kikaba gitanguye, turaza kubabwira izo mpinduka izarizo. Destin Maniriho yinjiye, biboneka neza yuko habaye ikosa rikorewe uwitwa Diama Ramadhan. Iki ni igice cya kabiri cya runo rukino. Kati mu kibuga tangiro pasa no kwa Frank umupira ufatwa na Destin Maniriho, tangiro pasa kwa Saini Bazongiza kwa Destin Maniriho kwa Cedric Amisi, reka turabere kabiri gatatu, tangiro pasa no barondera Inesa Abdi ariko Daniel Hakizimana navuga ni oka kuboneka utwara igikombe. Rero nibaza ni Saido ni Bazongiza igice cya kabiri baje bahinduye byinshi kubera hanini i entre twabibonye mu gice cya mbere ku ruhande rwa Team Nyange kuno bakina nyene bohagarara. Cedric Amisi umutwari ya Saido wapi wapi Daniel acha ufata Daniel acha ufata Saidi yari yagurutse kabisa n'abahagarikizi Mbirizi Eric tangiro pasa no kwa Cedric Amisi ta kwa Saini Bazongiza Cedric Amisi icambere ni gake mu bihugu ushobora kuronka umuhagarikizi yakinye higanwa rikuru agakina no mu cicaro cya mbere. Reka turabe igira neza Victoire ipasa no kwa Kamana Karim Kamana Karim sauti alionezimati Mungu akuze, mbona hari ngozi gabanya kwanza amanyama bava hamwe mugabo urabona ko yari yamugerageje kabisa, ni save nayo nyene ya mbere kabisa. Balance ijya passe, reka turabini contre attaque kirumukisha Jean-Claude face à face yitwa Kevin kirumukisha Claude arondera no munsi fatore para suta kuruga passe ariko musoma, reka turabini kabiri gatatu turashaka kuvuga igiti what a ball shughuli laba Patrick Ngene Msauza yinjiye tazi pasi nziza Frank rikuwitwa ama Mbirizi Christian avise palmarès ikomeye ngaha, ari mu bakinyi batwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup ari kumwe na Vitalo kandi amateka yafise yarakene mu guserukira igihugu. Nibaza yuko reka turabere me kabiri gatatu Moderi Akbar ariko Daniel Hakizimana ndawubo Mbirizi Christian bamutazira Chris Waddell. Chris Waddell ari umukinyi w'umwongereza. Cedric Cole
hindura kuri rujya ruhande aronderane ariko yamaze kumwaka umupira. Reka turabe no kontra attaque ariko agira umugisha Jean Claude gira umugisha iyo afashe umupira na stade iravibra. Tanga ino passe reka turabe Frank Uwimana muri Salvatore Parasari kuwitwa Mbizigeri. Nigiki Frank yarindiriye Chance. Nigiki Frank yarindiriye umaze kuronka ijya pasi niyo nibaza ko nta kindi kwari gutera mu igori. Sinzi yuko nibaza ko ila mal orienté umupira yawo sinagasigaye. Ego Vivance ni umwe mu nibaza na rwarukino rwa mbere yari muri bari mu neguro z'uno rukino inkuru rwa Charity. Ego reka turabe Sabrika Musariko yabaye tete pique atari pique Pacifique Karugira yitazira pique pipi uyabaye pique urumva pique muri byinshi. Uwimana Kevin ipasa no kwa Tony hari arondera Hussein Shaban Shabalala rondera no vuga Moderi Akbar Moderi Akbar tagaga pasa rondera Hussein Shaban Shabalala no kwa Moderi Akbar testemani muri sefa de réparation arondera Cedric Amis Saido nakubwiye ko Team Saido muri kino gice cya kabiri yaje ubona ko ihinduye gose ni ifirimbi vugije ifirimbi nuko rero ugize iki usifuye avugije ifirimbi. Reka turabe hari atari umupira ariko Daniel Hakizimana ati never and ever. Save ya mbere nziza agize Daniel kwa Destin Maniriho Destin Said Cedric Said ibazongiza Chabalala Said ibazongiza ariko what a save ya Daniel Hakizimana akoze ibintu bikomeye afashije umugwi wiwe nawe ubundi twarwara ibindi gushika kuri uno mwanya possession ball ibintu byose urabona ko Team Said yahinduye kabisa. Matirobi bangarije ya uko ariko kose kuba umwe ategerezwa ni ngombwa. Reka turabe rero muri no minota 16 isigaye. Said nibazongiza rimwe kabiri gatatu tangira passe kwa Destin Maniriho Destin navyonze oya mugabo umugani ntusa n'ivyo Destin yagize bisanzwe. Destin yari afise ivyumviro vyinshi urasa Destin ndawutere ntangi pasi baba yabahigi benshi ivyumviro vyiwe. Reka turabariko la corner kick birasa Patrick kuko ndabona yuko ari igitsina yo kiramota yari afise ivyumviro vyinshi ku ruhande kwa Team Nibazonkiza ishaka n'igihe kurondera igitsindo. Hama Team Nyange urabona ko iri hasi siyo turiko turabona mu gice cya kabiri mu gice cya mbere. Said Nibazonkiza ariko aritaza gutera uno mupira. Reka turabarakasa umupira ariko karuwe n'umutwe hariya umaze gufatwa na Team Nyange. Gira umugisha Jean Claude gira umugisha Jean Claude yiruka mukirigere Jean Claude gira umugisha Jean Claude John Cloud tangino pasa no kwande kwa Arerimana Amisiri abaiki. It's a penalty which is going just to get this match. This is a penalty. Ni penalty ya Team Nyange kontra attaque nziza acharonka penalty yamusunitse kabisa. C'est bel et bien Yusuf. Ni karata Karebe ari hararyohewe yari Karebe wo gutsinda Team Saido abayuva y'ukumengo ni vy'agaciro. Ni pirika baba ni pirika. Iyi penalty igiye gutegwa na Yusuf umwiruka ryari ahusha penalty. Nta penalty za gutera ndabona ayihaye arayitanze un bon leader toujours un bon leader cyane nubwo oya birashoboka ko mukinyamubwiye kapiteni miyo penalty turashobora kuinterpreta yuko ari ubwo tigiye mugiye no hitera nkahusha oya yayimusavye kabisa. yitaza rimwe
kabiri fasone simrukundo amukubise cha 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 cha. timu Nyange igikombe barakibonye. Edition tunaondoka, inapigwa hiyo, tunaondoka moja mbili tunaondoka na Tevez edisigira kabiri ibikombe bibiri yabaye kontra-attaque nziza. aracari minota 9 bituvuye vyose ishaka bari bafise ba Saido ma cyo tubona umwanya baza kongereza 85 ibitsindo bibiri vya Edson Munaba. Team Nyange ni ubusa kuri Team Saido nibazongiza. Edson Munaba, Muderi Akbar, Edson Munaba, what a ball. Edson Munaba takija pasare kwa Destemani liho reka turabe mani liho kwa Edson Munaba taka pas kwa Destemani kata centraliko aba ikikora kick. What a ball. Amaze gutsindwa ariko bega aba bakinyi Edson Munaba hamwe na Destin bari gutangura twari kubona ibindi. Rajabu n'abarinzi iri nahazwe Rajab, révélation de l'année. Reka turabe hariya Mbirizi Eric tangino pasi no kwa Cedric Amis no asumupira muri kano kwa Cedric Amis. Cedric Col Chaba tanga kano gapasi arondera Hussein Shaban Chabala kugikriza tangino pasi kwa Edson Munaba Hussein Shaban Chabala Shaban Chabalala assist. Goli la kwanza la Team Saido. Pasi murwa, pasi nzuri, muda wa jioni. Destemani ndio anapachika goli. Uko bavyita reka turabe ico kuvamo. Cedric Amis corner kick. Nena kugiye 6 minutes de souffrance. Yewe n'ubu nyene ishaka ni ryinshi kuri Team Saido. Amanovuga limwe nuko na lecture yabanziza ariko igraniza victoire ati ndabibona. Reka turabe hariya mu bitwa Jordi Riongora tangiye pasi hariya uza fait un match. Tugeze ku munota wa 98. Team Saido kimwe, Team Nyange ibiri. Ego urazi gituma no kwera Muderi Akbar kosa kwa ya Muderi Akbar yavuwe agiriwe na play. umwanya baravuza fair match. Reka turabe hano ni Emmanuel Vuyekure aga controle keza ariko tari Mbirizi Eric arafashe umupira tangino pasi arondera uwitwa Ndizeye Manu tupasi chepe barahamagara kugira ngo bakure Sasa inakuwa danadana. Reka turabe hindura hariya uyu muhungu yohereza Jordi Riongora basaka ukora uyu yabonye ibintu atreka ndondera igori. Reka turabe hano Pacific ndani yawe ni marati match kwisha igikombe bagiye Team Nyange kuko nibo bahejeje gutsinda. Arakaza na Kartier agiye kuyambira hariya sasa nibazo izagutera na Omar Musa. Patrick Tomergan